Khovel India rampuma voin July ni sari sangni somni thanghian COVID-19 khrileng chuan zual lam apan chomek zela dam chuak antam rualin shikai tharhi ni tinin antam emawangin rivei zathian niam lam apan tak theimeu lawa Delia plasma therapy kalpui mek chuan India rama beiseina sang tak anei tirbok ani India thian tha le ram khat angmai le pa fa angmaya kumtam tak lokho sathin Nepal hi engwangin nge India laka a hel tak lata India poi khoizonga ache chhautak rangmai ti hi rindan tam tak aum thei ome kum sang hi som pasari khan Nepal rama politics in lumlet na lian tak a thlen kha kan la hre mai thaye khami kum khan Nepal ram in thanna khan Communist Party of Nepal, Unified Marxist Leninist le Communist Party of Nepal, Maoist Center, Trangdun Khan, Nepala Ruralai Party, Nepali Congress Party, Chiang Takin Paithakin Aomani Kha, Kha in Thanna Khan, Nepali Congress Party chu Footballer 10 Golnet Pur Pop Khopa Unpaid Goal Angmain, Unpaid Lenglop Anibermai, Communist Party Trang Rual Hian Nepal Parliamena Sit Jasom Rukpanga Oma Sit Jasom Paruk Anla Rorelai Nepal Congress Chuan Sit Som Ni Chau Anchang Ani Tichuan Rin Lok Sa Angein China Nena In Trian Tratak Mai Khatga Prasad Sharma Oli KK Oli Tia Shed Larchu Prime Minister Tan Nemhe Ani Zui Taboka Khati Lai Khan India Chu China Nen Anin Kar Bauruak Atha Ema India Sarkar Khan ven thon tur om tura angai lemlo Nepal mi puite hian Communist Party Sarkar na anhlan hi antifu chi emle lo nei tu fapa ve mai kha mitum ru tak ania wangin politics a alu thuk chaklea Communist Party in Nepal rorel na anchan theinan abei kual na sahle ani China hian India le Nepal ram inkara hian inrol alotum photo a sangni sompanga khan Chinese Vice Premier Chuan Pakistan atloa Pakistan Independent Lomna Khwaliana Tangin Anram Lama Hole Lovin Nepal Ram Khruai Tu Te Voithum Lai meeting Anai Puya meeting a hian China le India Ram Re Chungchang Ansoi Bera Mase Khati Laya Nepal Sarkar Chuan Inrol Andu Lo Thule Ram Panhi Te a hian Onjok Annai Lo Tiin An Lo Chang Ani Mase Nepal Congress kai hruai sarkar na hnuaya Anram Constitution thak danglam ania chu chuan mi pui ati thinrima buaina achuak na sahle police le mi puite kodlaya anin beina sahlea he buaina hi boruak aso sang tul tuala police lampoin mi pui no darnan manrua andu tuilo sot viawa chu tianga mi pui le police te in beina chuan nun na chan po anom nual ani mi puite hian anlung oilo na hi an thai hil zui mai lova Nepal Constitution thak danglam ania wang hian Nepal Congress chuan in thanna seat po mumu mallo khopin Communist Party hi anlo ding chuakta ani ti chuan Communist Party rorel na ani baka Prime Minister thar KK Oli chu China thlop tu le thian thatak alo ni bok ti chuan China chuan anramin achuan vor China Ambassador to Pakistan Nimek Huayan Gi chu Pakistan atangin Nepal lama China Embassy lua turin antir luta Nepala Ruralai Communist Party hruai tu telaka atlatlum hle ni in The Hindu le Times Now News Agency ta chuan antarlang ani China thian thatak Nepal Prime Minister KK Oli chu China chuan kai buwa amang chhautan ta a Nepal ramchung politics abuai chhautan hala Nepal Communist Party hruai tu le Nepal rorel na insanga thupak chin point an Prime Minister chunga lomlo na an nei chhozela COVID-19 donana sarkarin sum aman dan ta chu adik tok lo niin an thria mi pui point sarkar chu langtlang taka kalturin an duwa wangin anlung oilo na anlan tirna sa hlebok chutianga party chunga le mi pui laka Prime Minister daudalna akalvung chhozela wangchuan Oli hi Prime Minister atanga paithak mai thai tur din muna adingta Jun thatop lamvel phai khachuan
Nepal Prime Minister ani na tanga paithak ani ngei rin ania chutianga boina ama chon mek lai chuan Chinese Embassy lam anron enroll ta ni in Times Now chuan antar langa Chinese Embassy ngak tu hoyan gi aron pen chuak a mel en chuan poi sei lo le ngil nei tak ang mai alang ani ome a mel thatna le fin na mangin Nepal ram politics boina chu Karlova achin fel pui thuaya ke olipo achan himta ti chuan China tan Nepal chuan ke apen chhojui ta zela tunma zonga anti du ngai lo kha Nepal Prime Minister hian ati chho tanta ani China le India in ebna boruak aso san lai takin Nepal ram political map thar duan anita ani he map thar hi Chinese ambassador to Nepal hoyan gi ruam man puina vek aduan nin ABP News chuan antarlang ti chuan chu map thar chu Nepal House of Representative a pom ni in President in Ming Azia Nanta Nepal political map hi thamasa June sanghi somni khan ti chua ania Nepal lower house in daudalna ommi alovin anpasa upper house apo pomzui ngal ani bok ani boruak danglam atheng chhauzuya Nepal mi puitam takin andu lawa India tran puina tam tak dong thin Nepal chuan India ram bung than khachu anram chunga anrin lut tamia mai Nepal in anram political map thar asiama hian India ram aram chunga akhung lu ta chu Lipulek Kalapani le Limpu Yadura area te ani hetiang ani taka wang hian India hi alom don lo ti hriain Nepal mi India na thokle India mi Nepal na thokta chu mani ram lama ve an hota chur mai ani Nepal mi pui lung oilovin anram ro relna in kota poster nen an lung oilo na lantirin an pungkhoma mase sarkarin athu asu dulo Nepal Prime Minister hian China a support sa mai baka Prime Minister atanga tlamai thai din huna adin lai khan khai chuaka ro rel na nget jok nei tura tranpui tu China Communist Party laka hian aba arulve angai tlat ani tichuan video masalama kan tarlan to angin Pakistan po China thuang zelin achea Pakistan le Nepal chu India tan ram noksak taka China hian achua meka China thil tum hi achiang to India hian China nen bordara buaina lian tak an nei meka Pakistan nen po Kashmira buaina an nei deuh renga Nepal nen ramria buaina India hian an nei le ani chuan India hian athen omramte nek lo anei lo ang hialin an chua theidon ani hei wang hi ani mai thei the Hindu chuan India chuan Nepal political map thar chungchang hi official taka thirle thupuan nei alatumri lo ni in antarlang tichuan China hi Galwan Valley atangin innuk dok mek ma se heng India then omramte atang hian India hian englai point beina atok theirenga Indian Air Force zongjong tachu in thada mi alowa engkim thli thlai reng turin antia kanram sarkar lai pui hi ngai ngam takin ala om maidon lo ang viau ani thulengwak tam tak social network platform franga hanthlir hian India laka hian China hian rilru thatak apungai don lo ni in alanga China in Pakistana an ambassador lano pangle anchuan vor omek chu athiam na le fin na serangin Nepal hian ansona Chinese ambassador to Nepal hoyan gi hi ahun kalto thirlet chuan China hian Nepal hi India laka then khrana buaina siam tu atana adu ani ngat chuan atluka tha hi China hian an nei lawang college akalai poa major subject a Urdu thangat ania Nepal omtur hian athan om hlia ani heiba ka hian China hian hoyan gi hi ram thranga aloda to awangin trong chi thrang athiam hnem hle boka politics athiam em awangin aom to naram then khata chuan aom naram sarkar in rel bolna enge mochen ain nimphum theiveji ani tuna po hian Nepal ram sarkar chunga hian engram diplomat ma aninrol ngailawa khoirama po ni se aninrol athiang lo tluk ani ma se hoyan gi ero Nepal ram ro relna thuk takin ainrol theya anram chung politics boina achin felpui thai mai te kha
engram palai main anti ngai lo thil ania chu mai chu nilovin Times Now chuan henu hian Nepal ram akai hruai ani berzoka Prime Minister KK Oli Chenna inle office apo adu thalin alu chuak thairenga Prime Minister office atanga army headquarter lama thupek tepo hoyangi remruat na zel ni in tarlan ani Nepalin political map thar anpom nu hian ramria mi puite inkara buaina achuak ngala thipo anom nual ni in report ani India intelligence te report danin India in highway Asia mekpo Nepal communist sarkar hian kanram chung ania topsan hal turin kandu chawani tin hunhar sa antolai zongjonga pachan changa tranpui thintu India laka thupek achua Kathmandu lirhing rapthak takin asoya wanga an boina le tuilian awanga voitam an boina po tranpui thintu India hi Nepal mipuite hian an hrerenga anram sarkar rorel dan chu andu lo hlea mase China Communist Party rorel na angmai nakin loka chuan Nepal hi alakal thuain anrin thu Times Now in soiho na hun an buat saya India mithiam te chuan an soilanga India tan anok sak tual dona do tham ni silo third world country rama hian India hian kut athak hre hle an ring boka mase rorel na dik tak le mi pui zalen na ram ani le theinan India hian hunrei tak angha ero chuan siam that har sakhopin Nepal ram politics hi a in thak thleng man a hlo thonom thu an soilang bok engponi se Pakistan le Nepal chu China hoina lama pianga hoi turin China hian thiam takin a chai koivel meka India hian chanlet na natak apedon nge ama angkhan pa chanchangin inbiak na do kan kil turin ma alazok don ti hriat anilawa India tana China noksak zia chu ti hian alang chho zel ani